kapachi niji bangke la puino je pini council long inut bahani tum dharna duramda je PGR VGR along le lapen ke sarmen phangcho long le aputhang eviction nahi lapen sarmen phangcho long le pen PGR VGR pachi jara lake alang tum kupi jongama thane lake kapatib lo sarmen phangcho along le bangke lake yema bang oh sarthe phangcho long le bangke hola bangke yem chechak lo jen dake lake nifai troxiang ni eviction popu sitame law and order ari deng el tum karmino ton mas council ari deng abi si police requisition and law police bangke nang pipedalo je election appeal claim mo eviction no order ting pen claim pon po sita nona bangke election na nangli bom lo po lake election hot ke nitung bangke lason eviction pin bangke itum requisition nang pidunde po masi ada bangke nang pidunde dalo la beni tum karmino ton mas council pen ke tok elo lada police force afan SP fan lo pielo jadi tum fan that sarthi phangcho long le election je fan itum fan requisition apinai laben PGR VGR long le puthake nilivaida clerkship si all political party laben song ke doan hola song ke doan organization ke doan laben ke intellectual ke doan tumhan nili hadak isia mai phalo karbino tonomas council pen je phasi PGR VGR alam penan budi sore chope choilo lapen ganotin name budi sore amethang jongjung koa ke thekana mokha ke thekere tuman dame alang tum song ke doan dame budi sore chope choilo la soteng pensi ke raya bangela puino je dak nili mata theng thiblo je PGR VGR bangke lake supreme court order la si supreme court order teng pen PGR VGR ke lake eviction back sita PGR VGR eviction pusita lada bangke langkaijan judu koloni khan bosti ka eviction ason kali langkaijan judu koloni khan bosti ka eviction ke hoda bangke aphai kompik adon kombo dono masi holada ke itum police tame requisition apilo ba suri thom pon sita itum bangke jokchit la unchit lo success chit lo jeta judu koloni long bangke bang suri ke thom CRPF lapen battalion lapen ke Assam police lapen ke forest department pangrum pepen niltum oda eviction ke dam hot ke secretary mukur gathar phanta harlong pen warak lapen ke oda usi phan khotkotia usi phan ke afu warbang lata ke roilo nang tum social media long dala su theklung lo lasi ladakh ke aphai bang oda ke haro ke thom da play adon da pharo thom da play sita non daga bangke adon lapen ke aphai ke suri kep sose lasi suri kep ang van ki plung nei bangke nilyang sita pulo lake kachelle makam kali rong ro ke juela mali lake it is not matter of jokes kusini honestly lake je ilitum Assam government afan ilitum pe aprang ke chinki nangla ethe law and order ilitum ari deng abi Assam government ari deng sidu hala tum force nang pidu nangla nang pipen kroilo posilate eviction ji laben ke bang suri thom pli police CRPF leke laleke unji gali lada bang ke penana force nang kogi lasi lake apor nang ji lasi hola sota penan kese pen chenglo la penang tong ki matana to video lang le theklong ji pin dharna do bangta hola tana ningjelo chiklo jonjoni uni deta hai sita eviction nang ko eviction nang ko se eviction mek pop ke a process ta sembong lo apani liada khan lo PGR VGR ke lake ka declare ke British ho 1933 ani kansi declare lapen ke gazette notification ke 1946 hola da ke nilgin mahanga thekela lapen ke Ladakh Assam grazing land mane PGR VGR Act paso 1954 teng bensi endun po bola so bangke ka chekroi ke lake 1954 along si la so gazette notification klang lo la so hoda bangke Assam grazing regulation Act ateng bensi endun po bola so hoda bangke lake CM ke lake hola se khorsing
terang lo fasa CM lo lapen ke chairman Karbinal Autonomous Council DC da DC ala ke CS bus la tumsi ala so session long che perai lo la so che perai teng penala ja Assam la so Jingland aye ka teng dan CN po la sinilian sita pulang ala so mai hota je la ke apornaing la pen ke itum Karbinal Autonomous Council pen ke order pen apipo la so ni lelam cha teng men order apiklang elo la pen ke la so order teng pen ke la dak SOP bonai nangi SOP mane guideline bonai nangi la so guideline ka bonai ke la ke apor nangi la ke ani sini ini ke chokte pen ani sita ni clear than lo de Karbinal Autonomous Council long ke la dak ke thanga documents abe nonon tabe la si la so British award ki bikang alen sa documents an ke la ke isi ke Norris ke la dak ke Shillong lo isi bang ke la ke Dehradun long sedo la si Shillong long tan nitung lahaya documents ka per ijia phan nitum toyalo dake alnesin nitum lahai ka survey arong te bangke la bangke lake nitum la dake Google Map palong sekian lada bangke hala dak original document bangke nonanda Karbinal Autonomous Council long abi non pugali lake aprang 1951 pen ba 1951 aprang council abi pin independent long le aprang document nonanta daka ga abi delo lasi la sohormu pute rinang lang la penke biya da phi la da ke tum la sab PGR documents do thaya phi la penke Supreme Court order lo la so teng pen tum ma PGR bang ke la ke tharle bek po la khangone lo la ke tharle po sir ka tharle ji puta men la ke iningi pung iningi thia ka mali mati nili waita class up pen da pachin la Karbiang long ra tuman la ke aron re pen ke do PGR long le ke tharle sida ni tum SOP bunai ji buliram terang ki poson si lada ke sia sel tianang po aponang ko ji la sila so sel bang ta Karbinal Autonomous Council pen tiarelo order pielo lata la pen ke Shillong la haya documents ka pangrum dam ji phanta ka pen na Karbinal Autonomous Council pen hukum pielo la pen ke kana nama ka survey dami ka fulni circle la pen dongkam circle ra pielo sida la hai piera pista da il tuma bangke il tuma rideng along je il tum la sol lena documents bangke PGR documents bangke il tum long nangla lasi lason inun baini dharna dopo lada ka bangke je Karbi Anglong monsam kape do thuye phan ta monsan ko mane suluk sudaka monsan kapa be ye phan suluk sula kape do thuye phan si inun baini song tum claim ni thang song men pupe inun baini tum ke thekeri ka je krong tum methang jongjunga le ke long ye phan lasi la so bangai claim nangi il tum nama thalo ye autonomous state movement 1986 pen il tum claim lo ye il tum claim pik lo empregamen pen il tum claim lo kithi ki jang tum da dolo bang pharo thom da se aba ke arm struggle kurilo mane ke je nitum ke hele ke out kachi song men se autonomous state banji political power come from barrel of the gun autonomous state banji plom de hele out nangji lasi UPDS can be ke KPF tanang klang lo Helia song ordo la ben ke ko UPDS nang klang lo song trohatum helikiot militan sundanang klang lo sita penan la sopil the pen kachikak nang na dulu charchi malong adai be pin pen bang plikerai si la sopil the pen chi onang lo la ke alang tum ke punang ke pipoloma ok chun prantum jongjung ka chobhonga joi ne pen si ilitum la sopil the pen kim tamang hola sonang tum theklang lo autonomous era movement na history long tame je that indefinite bond dopik lo 100 hours 200 hours bond call kurilo 15 days bond dolo 7 days bond call kurilo 10 days bond call kurilo la pende dek along pendak bus me ke kai pen chenglok dolong me kai pen chenglok office me kai ladak jaka sahota movement hota me that 56 crore Karbi Anglong property kahino Karbi Anglong property ke damna Karbi Anglong estate lo lage Karbi Anglong estate school ahe me kai pen chenglok community hall me ke kai pen chenglok la pen dolong me kai pen chenglok office me kai pen chenglok bus me ke kai pen chenglok Karbi Anglong a property bang ke lost lasi lahaya history ta iltum theklong lo ki thike janga dok pik lo rahor sinara son ta me hemprek men kan sila so pil theben ke damnang lo sida pinyani ta hemprek nanda long lela ta hemprek ke hang na nil kai da pulo ing ton nang ne hemprek long letik iltum sang nang ne hemprek ta hang bom nang ji la pen development akaya akama sai hang deng dai tum claim bom nang ji PGR ta ing ton te pulo ke nil ing ton te claim bek ji
sera lason je inut bahini tum mithang jongjunga le kelong ya fansi councilor dharna na claim diang ni sita clearly chipu jeda Karbila autonomous council pen PGR ke state government ang support unde pulongte law and order itu manang support unde pulongte ditumke ke claim muni laki ani sita nili chere non alam gali lake ani sita nili meeting long na nije lasi PGR ke claim nangi aronen pen ke dota claim nili tum ani sita nili waida class pen pachini loke khan busti judu koloni lapen ke hola Lahorian along nange do tu narone hoda ke phai komo ajum komo adon komo pose nitumke je song tu manang pin pen chingwai chingsai se pin pen budi suri chupi choi che pin pen Karbila autonomous council mate tin Karbila pen claim dia sira daga bangke tu bangke kachingwai nang hang koke adon na dopik aphai dopik lapen ke abang fuda dopik lasi lake men le kathangli unje hom gali tum ladak chingwai che sa claim pen step by step pen claim nangi lasi nili Karbila ra tuman ka chuning ria bangke social media nom penana tum tok topic pik nili lango social media lasi social media lahai ke tok thap lahai IT eka teng pen misuse tu manje nili case bipo kapene bi bansi kang nang iban nili boriji ethela ke aron re pen lason misuse kori belong te lake social media long tamena tum ki pitap ki pipru je ladak alang tum inut bahini la social media long ke ther lahai da ni tum thek long Facebook la Instagram long lahai ke ther social media long ta lahai thek long la sila IT eka teng pen la so teng a role ha teng pen case ke pia phansi nilda siklo ethini li claim clip upeke claim ji akola ke sarthi phangcholong le pen PGR long le par lada ke pangui nang nilo sarthi phangcholong le da claim po sita ni tum requisition kilo police tum na bipida lasi election api nang pipo busi non ke nang pipe state government kali central government kali along a peg state anda me non bangke election hot ke la bangke ka eviction assign den ke claim clip pusi alang tum pangdak bonoke lasi nilinang tu media hoi pen ka chuning ria bangke lason tum ke kom hak ki jum hak akar bi tum yong si ile tum long si kai ke ta ka chi putot kai ke ta ile tum mong yong si kai ke ta lahai mane ile tum mong si ka chi jong tap ka chi jong fru ka chi sorsa tap long de la ke ile tum bangke paprang nunde niligi pujia bangke hala jang non inut bahini tum chon fru chona akapre ke pupe non ke Karbila long intellectual teman ke ningje je song ke doan ta chingje la pen la so PGR la so ke claim back asa yang ding ke claim ke ladak professor dharna ke do la pen procession ke do la pen memorandum ki pida da kirunia long procession ke do la pen dipu long dharna ke do nili fan memorandum nang pi dongka sarkuru philong memorandum pi la pen areng ke sobek hola tum mangke ni tum chingki je than pen si kaita ko nili non ni phai krisi alang tum official nil tum hang alang tum official hang agency lapen ke KNC lapen KSA Jamson timung tuma group hanili official baji krisi sinili chembaralo lahai koson sika pichunjima la PGR pen chenglok lapen ke autonomous era movement pen chenglok koson si hemprek pen chenglok ka pichunjima lahai apu thakta alang tum memorandum nang pia teng pen itu koson si kaching bai ching saima Karbila autonomous council long nili official leta lang duman pajir pen jingki je than men si jara kamna chunjima nar juje pin ben councilor athengno dharna ke to pini ali duima pini mun living example Manipur along jedak Manipuri pen la pen kukietum maite pen kukietum ma chobong pini nandang samselang ningkan si parelo 1,000 of crores ne ke loss muni da phai ke thi suri sita sose nandang samunela latong inu ini tum kirima lason abang kini li claim Karbila long monsan do nangji monsan do lo pronte kaching thura sayang deng tupo kechok ke iltu ba platform do chupe keng na hala so chupe keng na pini pulongte alang tum ni tum ban clear visor ban arjuno akola sarthi bangchu a supu la pen ke sarthi bangchu ala hemsol bodi na jige amun pi ala biren bangchu pen maluti ti sopi hala tum men ke me chek ki wo komane political jongjungan lek NGF tumangke dak dharna nang doi council lo
PGR along le aputha lasi nili dotti ke bangke lason konsil long jingwai pin pen lam sam pen jingwai pin alang tum ke ther ke ha pen lason si ke claim asayang den claim mom lu pulong de labangke nili ke la so sayang den bangke pe claim long le jingwai nang jing sai nang jingki je than nang la so sayang den ke chogi ako ke jingki je than ben si chogi autonomous state nili pulumati itu minuwe da MP 700 plus MP do Lok Sabha Rajya Sabha pala Lok Sabha Rajya Sabha pangrum pet 700 plus MP do la so autonomous state bill ponji te cabinet decision enangji cabinet decision endorsement president of India bank SN pinanglang la si speaker bank business of lease along thapon po business of lease along thapon po Lok Sabha long debate po debate te raphie bank Lok Sabha long ke autonomous state bill bank pass po the dake ruling government tum si cabinet ateng pen governor president of India SN ki peteng pen si bill ke pon ke pass back po Lok Sabha pass date pen pida ko Rajya Sabha pass nanglang Rajya Sabha pass date pen apisi Lok Sabha Rajya Sabha pass date basi ile tumda article 244 ke log India na constitution long edo do sita lata bange lake political decision lake nili mithange lake nili ke supreme court long case pi pulo autonomous state aputha supreme court long case pi dan nang je constitution long doko apuka apole people to autonomous state long le dake amasi hoda top 5 supreme court lawyer bhaji chinkilo Jinki si karbi bohona a manager afansi chesong kathar bansi appointment pian lo peon si betai ini kacing kita ala daka a fee si 2,50,000 ata draft pen ki pinang pc 5 lakhs pen jingilo a fee bange lake political decision ethe da constitution lo ketok do maybe pu la bange must be pugali lasi must be pugali lake maybe puchana maybe pulong da lake political decision is the final decision lasi inun banya tum political alle ke ong je phak ani seta ning je paragraph 2 pen sub paragraph 7 paragraph 2 pen sub paragraph 7 paragraph 2 pen sub paragraph 7 alam je council song claim council sor ke lata ke laso separate electoral rules ka tiar je nilian se waida class pen pachini logen council ni tum laso PIL case piateng pen ni tum a committee seng lo a committee chairman ke Mor Singh team a committee member secretary ke Alvin Teron lo dake Dr. Jointurong pi pen chenglo Dr. Mansing Rong pi pen chenglo Dr. Dharam Singh Teron pen chenglo Dr. Robinson Teron University Difu campus a professor noni kalilo la pen ke ala Bernard Rong phar pen chenglo Nubin Terang pen chenglo ex principal Sarthi Rong hi pen chenglo arong chewoya lo hidinat rong pi alang kumsia committee saying si ne latum chingwai lo jalo guteng to defan hek do book nang submit lo la soteng ben isi resolution en lo isi date pen ke ko nili session long pass lo session long cheparai date pen apike governor long pathai det governor bang article 164 ateng pen je council of minister addition si ne ke claim ji ede nitum ke governor ke lake autonomous council a guardian chonat governor phan hukum ki piu na bangke lake state government lasi hoda hil siria lo alu pili damlo hola so minister bang sumrong hang ke hailo along tabe file nangli lo pusi than nili sumrong hang ke hai bana chuning ri lang lo so la so pon nang approve de noti nil tum ke dam lo so Omor Singh ti sona na candidate lo la pen ke ko em lo la pen ke ko Lum Singh Teron Richard Tokbi Kachirong pipi baido nitum damlo je nang approve de no approve as per EC decision and issue accordingly bullet nang tok de no governor ban po bang claim kle de ke ame thanga chi admit lo rotom terang la pen ke hola lit song nom da dol ke sumno hang lo chingwai ke ni hola LR ban commissioner ban pothai da lo department ban pothai da review ken tin tum banai koi pilo la itum ge PIL case piateng intum claim lo la ke lasi lason council sor claim kledet tuliram longhang claim kledet laso karbiang longrat phan pamang hunang nelo 1986 a movement asono ke nilikai ja puelo repeat nang nelo karbi yang mong sikachi chok ke the ke hang ke karbiang long phan si hempre ke hang karbia khai phan si ke hang kaliuma daniel karbia phan si ke hang pi karbiang longrat phan si ke hang engke
karbiyan si ka chok ka theng karbiyan si ka boycott karbiyan si hemrit ka free karbiya jan si ka chok ka apran ke tam nan dulo la sopilo the nindum karbilo ka charle song nindum kam klem rapet omor sing kisok ya ke lai karbilo charle song inglong for president lo bubon sondro rong hangala ke general secretary lo kon rong pi dhiren rong pi surya jam nan central committee tum akering kereng amasi hala sorke apran ender lo karbiyan jano lata lasi 1986 ka son ahem prek ke hang ke tum repeat nang nelo punini kaida pugar lo hem prek ta tum hang nang development akam na claim nang hem prek ke hang kule chiputora pul hem prek pen ke laso hem prek hang pen ke political ali enang nele yokta nilinang to media hoi pen ska ni lo autonomous state amu ke longjia phan pen ke na tum ke joga political party tame lake laso bang ke laso ali bang chu enang nelo hemprek amen pen ke ni pan bud nang jok no punang nelo stani lipu era sonsi hemprek dai tum hang bom nang development akam da claim bom nang la pen team gar benglong ta hemprek ke hang nun bom ji sita hemprek ke hang pen ni tum ke in samjin men sang ji in samjin men sang ji ka chu bhong che horung pen li hele kaman pen kali ka ching ki ke chathan ka convince pen si hemprek ta pelong ji oko hemprek long le tik ni tum team gar benglong ke sang si kap chingwai ching sai pen si ka ching ki ke chathan pen si hemprek ta pelong nang ni la pen jara sayang deng ta me la pijar biar ta be ching ki chathan pen si pachun nang ji ka chu bhong ka churi pen gali la sinang tu media hoi pen nilina chuning ri long la son asayang deng ke kar biang long arat ke duan bha chuning ri lo la son asayang deng mangai claim ke janang il tu monsan si to nai monsan do lok long te ka pre ka ching thura sayang deng ta il tu claim ponong po lanchon start here to along like 7 months this election ko si niyam 7 months kali 7 lasi mohata ni declaration sar se pangcho long leke ni phai troxy atumi bini ginar keblo mate atumi si election populo lasi nang taka buji je bang mohane ne buelo na interest ko pini ma tharong mo la kuna chini je 7 ani election populo ni tum police requisition nang ji ada ka tharle dam pan police requisition sp pan ni tum consultant pielo ta pieta police tum nang pinun de lake election dokok election afisi ni tum nang piji pusi puloke lasi election dete ni tum tharle bek